Jangan bisa yang ini kalau dicekel kalau jadi lantet tuh mbok itu sih jadi wong kalian gini ya bisa anak keperluan ini Pak Mus ya lo ini lagi bisa oh ini dua anak ini mbak mas man yunu kang ngesaken tarian apa tarian malih ya kalau piye to Mus maksudnya ini ngesake tarian apa tarian malih ngoten niku lho. Ini foto ini. Tarian malih iki mesti kok jam 5 tambah ngono lho. Oh, banyak oh. Percaya ora? Alhamdulillah. Tanggapan semene kok komplit apik. Oh, Pak Bu Seger anaknya. Lagunya apa, Bu? Hah? Bu Seger kan nyanyi kok. Oh, sinden senior kayak pada. Selamat datang di Cengramo, saya Lestari Budaya Paitan, alhamdulillah. Seger sunikan. Bu Guru PAUD Bu Girawo, Seger Rawuh Bu Santi sak renglan. Mas ngajar, nek Bu Guru PAUD spotnya apa, Bu? Guru pacuan. Ya. Mbak Seger ketemu karo bola ya. Mriki, tindak mriki. Bu Seger, selingan Bu Seger. Oh, selingan nggih Bu Seger. Selamat datang di Cengramo, toko Mas Marno, Hakim Rowo. Nyambat tinggal delok kurang mbok atur budaya. Kurang ndak budaya karo ndelok sinden iki ya. Kok malah ndelok. Monggo Bu Seger. Bu Seger napa tarian derek? Ya, Bu Seger apa Mas Marno nggih ya. Di sepati no. Nggih, di Paitan di saged, di Seger saged. Bucunan kok di bucunan. Kae mak cuman nang kono mah aku turun ngawe. Aku bisa mau jangan sore. Ya, di sepati Mas Marno. Ya, bucunan, Bu Seger, Mas Marno. Ya, monggo, pinarak mriki Mas. Bu.